Catholic program clear tu zong zong te in the vine to by Vic Ule. Ke Francis Lalhmangaihi amanga kania. He when hian vanei thak tak main kabula hian Sister Gabriella Lalhmangaihi athua ani hi Sisters of Adoration of the Blessed Sacrament Paul Ami ania. E masa in voina hun thamin pega vai kan loma chibaile sister. Hi nangni hi in Paul hi kan la riat tamwak lo ania Adoration of the Blessed Sacrament sister te hi ki phijong ka voi khat riat na anile ngala voina hi hun tha kan nei hi longom ka ti khup maya ami mal tak po in ama sain midang kan zo thinang thowin ipian na le khoi khuang ngei ni ti te inu le pa te han soi ma support la thanga lom om khop mai we ni hun tha hitia min kompui chanin kapiana chu I Manipur in Cherasampur lam kapian na munanya chan kan sei len na hi chandel kapa hi nagania kanu hian Cherasampur lam mi lo nia chanin kanu ming hi Roslyn walal reng pui ania kapa hianin Warngam Thomas kan ti an ming hi Chuan hai hi ni mai in chu kwa chu ti khanin in engeni in trong lama po chu kwa po trong sang in mana ngai ve don ani mo tro ani le in chor chua na ko sana khanin engeni kan lo riat danin missionary te pon lo chok nual ning kan ria pui thiam le sister te po ko san lian lutuk chu ni lo tro khain cái này ama sabera chuan kapa hi Catholic dung zui lo liana ni lawa ma sengin kanu hianin min nem he zo ka kanu lam kanu te chung lam hian chuwangin ka anin nei nuwa hianin kapa po Catholic arun luta arun loya chuanin kanu wang hian ti do nemoni cái này hi hay kan kap kun na to kapa hi chuanin kun na to nia ma seng kanu hianin ama thei thei ang hianin hete in chunga cái ni u nau pathum le kan nia cái ma hian upa ber kan nia chuanin kan hnoya pani kan oma kan hnoya mi chuanin he ta MU PhD zira na lai chu chuanin ate ber han se pa yan nia cái heta helama sister lama katang ta ti don ni kian kan na lam point ang lo le mai le mo kanin ang lo lu to ka ani le eng tingai le khazir na mun te kan le khazir na hi mo I englo nya kai ni Paris kan run chwana tu da han Saint Peter Paris Chandel ki Manipura khianin kan te e polatangin class 10 thleng hi thianin kan zirta kan una pathum hianin thian kan run adanga positive thema sengin kanu hian mani caution mani school len hi atha min tia chon kai ni chan atha lam po kan tribik jang lo kan te ta wang kan ni chanin heti hianin ama chuba ka inchunga hianin ti thei po kan nei lo ma sengin kan caution po kan watel zon po lo ma in chunga hian kanu hianin a strict ma tim do namani heta hianin kanwa I tel theya Caution school option caution school ge ya in kal salen kha atha ber mai tia tunya ni caution mi di hi chuanin caution din da chan tak po hi school caution na school te adin chan tak po hi heti konga nau pangte kai shuai hi ani tel tlata chunai chui nui na mutianga alomom khop mai chumi awang chu ami sister ni te lo tui chho tak na chan ang tinge ko nei mu dan kha ang tinge nya ko na ka mu dan hi mo kai pon makatia tu nuwa kai ngai to I kai ni chu hai Paris nei kan ni lawa venga biak in chang ziu father to thiam ina chil lo in mo khang ka kan ne chu wang chol ni su mai
kan nu hian a oi ngai lawa chu wangin inrin ni run thlen chan e shil hi anga advance in mi hi shil thina kan una pui thiam om nain va pan thina mi chang chan pan ni oma chang chan in hanin kan weng te biak in han kan kal ve mai thina khami pathian ni in khoma kha pathian ni in khul a phal lo ani mo zo kana chanin keima shim shim hianin hei sermon hi i ngai thak nuam ka ti hle a ka te tangin a eng wa nge pu chu ka she chang lo ma sengin ngai thak kha nuam ka ti ta i hazai ka du wang ka wa biak in ka wa klon po ni chang lo sermon ka ngai thla cha ka mo ketikis ho ten hian sermon an pe khen thinlung hi nuam em a in chunga ma ni in soi po thiam ba kan ni lawa ma sengin thian han ngai thla hen thinlung hi anem he em a kha kalung oi na nia chan khata tang khanin keima le keima in thian o sister the father the school kan kaltak to chanin thian ke entrana kum class 3 nge 4 tang han nge khati khan kamel chana father sister taw hi keima le keima thiam ang dang han khati tang khanin kazir chhauzela mi anga Sunday school wazira wa englo khakan ni lawa ma sengin han kan thiam na a khanin chete chol ni te ati hane kan ba loi kha tiang kha ne amon bultan na ber chu nong ma khanin thu soi khan mun poimo tak kha ite train lo thu mi thu sil na khanin iril ruwa thu alo soi ma em ani mo ani le entinge tu na Sisters of Adoration of the Blessed Sacrament kan ti he Paul hi engtinge mel shed reng in chen na muna chandel an te mi kha ka chen na khanin munan ne ya chu mi te zirtir na noya kal chu in ni nge nia engtia mi Paul hi mel shed nge ni sister shim hi chme Paul shat po ka nei chang lo ma seng kan Paris kan he sister how hin oma kan sister hi mo chan anin he recruit anti me ani chan e me chho class kan nei chanin min lak saka Sunday school angin khati khan khata ni katon thing si kan sister hi chutan ani ponin ani khana ron som che som na khan na ya chan ke ni kan va sia va kal kan ni chang la ma se ke ma tak chanin ka shat ma saber chu charity sister antia Mother Teresa mo khami khau khane ka shat ma sein kanu hianin ma ni Paris atanga chwa hi athani anti atina keima chan shat sana po ka she chang lo ma kha tun huwa hian ka sia ni no pang ril ruwa chuan sister te brother puithiam te po anin pek na zona kha anga in pe nge ni hemi Paul hian engen ti big ti akha ngai to na khala lu tuk lo ani tara a enga po chudi se ani le hey real ro lo lang ma saber ra oma Sisters of the Adoration of the Blessed Sacrament ti hi real ro lo oma chonin adoration sacrament nung ma hian adoration nein in trong trai ngor mai emoni ti ril ru hi omani hey sister thren khat te puithiam te pon nia entinan hey cloistered sisters kan ti te pon omta helaya bishop's house bula te po e chu tiang lam mi deu te po chon omani trong trai ngara in khung top ang chi te kha tiang chi em kha chu ni lo ma se cloistered chin ni lo ti chu hriat phota amma ero chu he in Paul mingina asoi ang hian real ruwa in Paul ming lo hretu te real ruwa chon adoration ngor hi emni trei mizo chon trong trai khol kan ti thina camping te oma retreat te lo om te hian trong trai khol hi kan nei thina ni khami chunga pathian tharau thiang hlimina na sataka atho theina na trong trai lo in sorbing ngar chum lo chat lo trong trai thin khan oma khalam chau khange nia na dang hi in thok ve em ti lai kha hey ke ni congregation apo kan oma ke ni chu mission sister kan tia min sheme mo ke ni congregation apo ke ni chu
contemplative and active life anya kaini lam hi chu ani chuan ein pol active life school lama te po medical line na te po chuan in hethian chitang dang te po om trawa mo kha kaini chuan active life lam kan oma ma se bulpui bera chuan adoration a khatu ngai poi mo adoration ti chu hei kan soi chan na tlem kan soi le adoration an ti ni a congregation dang ai chan tlem in ain thlau na chu keima personal darkar khat na ya trula chan community darkar khat mo heti hian hei ain thlau na adoration ni chu ni tinin adoration kha mi malin darkar khat ba ka heta I sister puite I chen puite nen darkar khatal ani mo kha ka ni elana chan ange turanen kan routine a oma chu ni tinin ani chuan zirtir na tein thok thowem zirtir na te chun doctor te pon oma tro kha itemi kha active life chan education kan apostolate hi oma I healing ministry kan na ya healing ministry the medical line hi ni ta chuan in apostolic englo zirtir tu education line omle boka chuan head awareness social awareness omle a tihan chithum chili in kanin thena chu oma ani kha khanang ma ni nin thlang theim kaini qualification kan tuina zong hianin kan superior temin ena ani hi choi hi thazo ka ngan te an kha om dan in mizia le in tui zong te in le khazir lama in chaklo te thlirin ho tu ten in kalna tur om angkha an thlan pui thin cheu ne mo ani nang eng lama ngei kalve kai hi zirtir tu lama education line na kala ani chuanin tuna hin khoi hmuna per nge rongi bol kha kai tuna hianin Nagaland lama ani chuanin school te ne ya chuta chuanin zirtir mai ti na ani atrong ani le in society hi a upatoin ka ria kai ni hi za centenary kan celebration cha jau to ani chuanin khovela hianin mun khoi ang hin ne nya I tuna hianin outside India le within India chuanin za le somriat diocese noya kan thoka chuanin Europe lama te po Italy Germany ti lampang Tanzania ti lampang te po kan naya kan sister te mon ani le nang ma hi kuming zat nge sister ai chanto kai first professor atangin first professor na tangchan kum som chu chuang to final che lawem final ka zo to final to mo final ka zo to 2021 khan final ani chuanin ani le hi province te in ne yanga tiang again sister le brother Paul te puithiam Paul te clear tu te hriata tan hetianga kan missionary kan rong bol tu te reng hian anin pek na a hian mana kan fiam tu thiam te na Catholic ho in transfer to South Africa tagin chingchi pa te anti kha ani taka mai ro chu kan missionary Paul zong hi khatiang khan an ni vek big lawa province rang nei an ni a chu tiang chuanin antinan Guwahati province ani chuan Guwahati province pona khan an son big lawa ni amai ro chu khatiang ni lem lo kha Catholic a hian latak taka khovel le lam dora hanin son te po hi a om tak ani chuan sister te chu engtinge tuna hian in province om dan te tuna in khoi province chu nga ngei nom namani kan province is northeast province Dimapur khunia kan pui tu northeast tan chuanin Dimapur Chumukudima khunia kan training na hun po bun tran na susunia chuan
chu kan run chwa na masak kan bul tan na masak ani ber mai training masak ber aspirancy kan na ya postlency kan na ya chani novitiate tikhan come and see at training come and tana see kan kan sister te hi ama saberin come and see hian nei thi da di lali su kha an hemian lang na tak nia ka hriat kan soinga dikemi lo sei don nia come and see an ti hi chu local la ron enta che ti na ni maya bible a khani kan huwa chan chin tha khanin lali su kha a chen na mun an zo ta ni lali chuanin local ula ron en ro utia mi kha so mani ama zui tur le a chen na mun te poron en tur khan mun danga pe chuanin mishing for pain lunga na anei lo thu te po soyani chu tiang che chuanin lali su zui tur khan he pol mang hian he pol kal tlang hian lali su nung zui turin local la kan na tho dan te ron enta che ti in come and see program hin nei chi na ni chu ye khoi mun ngai ti kha in bultan na kha Dimapur khunia mom ani le tuna hianin nangma ni hian notice a hianin July le mun khoi mun eng za nge mission in nei na kha tuna chuanin north east hemi kan north east state a hianin Mizoram chia hi kan la nei lawa adang chu kan omveka kan bishop biak na la ngai nei chu kan I think congregation no hi bishop ina an som an ngaya chu bang chen bishop te ne na tho ho na atanga atinga thok zel khan ni ti kha kan riat ve ta na thashim shimani ani le in congregation a hianin hei kan mer riat lo ne vai ka zo na hi amol mang chin khop maya ma ro chu in congregation ni kan mer riat vai khat na ni tlata min tha thiam la mizo le hemi tlang mi mo zo na thak le at shim shim tlang mi hi midang nang lo hin to em kai ni congregation tu na kai ni province a chuanin som tlang mi chau hi han chair tai la chu som kwa vel kan ni to a no ni dei to zo kan tam me tha ma sengin keima thama ti do ne me po keima he ma saber kan nya chuanin kan som kwa vel chu ma sengin kanin pot kan Nagaland akon atamberi Manipur kanya dota chanin Nagaland sister kan to kanombe tunga zinga chanin ni kanomna chuma kan province a chanin tuna kan chor tran chau ti na ni chuti emin kan tamwak lawa tribal ni ma seng kanom chau tran chuti ni chon transfer chung chang kha kan zot le lok chenga himi in province ba ka hi chon transfer big lo chau tro kha tuna hianin province hianin kan dang lama mo tuna south province oma north east province oma tuna kaima omna hi north east province Dimapur khunya kaini house kan province hianin Europe hianin house center om chanin chuta chan kan ha po ombe ta oma kan kal thowa chuti chanin ko na ruat in ni chuanin bultan tur point an tir thei cheu ni mo tro kan min tira kan kala chan chu kan thu ni to lo kan chungte ho kan authority ho chani hei hi atu le kal ro le ande kainin o le kan ti me ya chu ne wei thu in thu oi na dun hi angai sa nom hi ka ti khop pani thina na mishing duna hianin eng hinge har saperang tihen min zot ta sela thu oi hi ani ka ring thina ni in thu tiam pathum poi turu de umenia ka soi thina mi hianin hei in brother father le sister te hi eng tin nge he tiang hian nupui pasal nei lowa anin pek thei an ti thina ni ko pui nei lowa in omringot po hi mi tam zok tan hi chonin thilmak hi tling to ni amai ro chu khalai ai ma khanin thuoi na nun hi chu a har sat hi ka ring thina ani le community in omanga tro sister exat tal nge tur tia bithlia omem kaini community khata hian community pakhata hian chanin
pani atangin pali panga po thaya institution dung zui khan mo e college te chanin kan tama member ka panga paruk te kan in na tho azirin a number ka chu atul angin an ron siam rem mai ne mo chanin kan member community chunga po zirtu pani ani chanin he lama Paris lama pakhathi chu nge sister khamila khati khan kanin chenna don em tha Paris noya Paris priest thopuin ni wang khan injinga pakhatal khachu khalama khan ahuna in peturin in ser sang thina ni mo ani chonin tidai la in mother general hi in superior general hi mo khoi muna nge khungin mun pui ber hi kan mun pui ber hi Kerala nia Kerala jonin atan tu po bishop alaunia it poli India ramadin ani mo India ramadin ania indigenous congregation antimeya chuta chanin sangna shari mi nia ani pheju kan bishop Thomas Crella shari antia atan ber tu hi chuanin ani noya sister panga aluber sister chu mother Chantal kan ti me kan ni chuanin ani po changna chari omthawa amhun englover chu veng chu champa kula mantile amo khami apian na mun kha chudisan jam ma seng khata tanghan le min alhada ule ka tuna kan hun pui omna chu alu ami alwe antia chu kan general omna nya hun pui ber tuna chon bishop in arun atana ma sengin bishop house khan anom lawa heta adanga ashanin anom ta ani chuanin engtinge ti hianin nangma ni hianin vocation hi engtinge inzom dana hi han I share phalem nangma ni poron zom tur le khating vocation trip ko na inzon khom dan le khating ka ko vocation is Arhan by province wise in kan da amo vocational pakhachu kan da shimshima province pakhata yan ani banan an kalkwala tanin no pangte an ko khoma Paris dina Paris priest kan va huma sa jan Paris through Paris priest atangkanin no panghau khati khanin kan va bia kan kan awareness din anime kan vocation camp and both side te po in vatel ve ga tra chu chanan ni ngai thatu te na kan lo share ta tan Catholic ko shana hian khoi muna po kal do ni la bial tu pui thiam kan sil masak zet zel hi ngai ni mi dai si sa kan kal ani a ko shan thil engemo kan ti don ani chuan an bishop hriat puina angaya entiran kan bishop ngei po a diocese chunga parish khoyamo akal don ani chuan engemo ko shan thila rong bol na ani don chuan a parish priest zel kha a shrilangai ni tin puithiam dang parish dang ami hian puithiam dang bial chunga khanin a puithiam a bial tu puithiam hriatir lovin ko shan thil serle sang a khoi hi a thiang lo ani chu parish priest te poimo na ani a an rorel na noya le tharau nun an enkol na mun an bial chunga chuanin kha an thunei na ani tlata vain hei sister te point khoi parish a po mi an pol zom turina mo basom don ta se an pol chung chang basoya hei kan rong bol dan ani a khonge nang ni hi kan pol na tho na kan rong bol na hen in ron tel ve du em tin vasoi don poli se an bial tu pui thiam khan shil masak zela ngai ani chonin in society moto chung chang soi lokang in din chan le khami zong a khan nang man I du ang takin an sai the nya kan bishop hey han soi tam to ila ama Roma zirlai hianin hey back in te yana balu ta he kami
Roma zirlai nia brotherhood ani lai brother ani lai ania brother ani lai san hianin ani po hi tong try mi hi ani be shim shima adu atui ema khanin Roma omlai khanin sister teo hithianin athu khan thing ti chunga Sacrament khan Adoration an ne lai khanin avam fu hanin ahun hi thianin apechina brother ni lai ponin khata chang khanin inge inspiration anaya khata inspiration anai kha he ta ani po India lama arun kir chanin keipo heng hi wan rama pathian kanbia ki leya po kanbia turani tia ril ru kha khati khan anai chho tran ta khata tang khanin he hi ni chanin kan hemi congregation hi siam karil ru kha arun nei tran ta khata tang khanin keini tu na hianin ama diocese khan atrana chanin ama idea ama motto shim hi chu renew everything in Christ mo engkim hi Krishna chuan siam thar ni ro se thar turin se mo tong traina engkim athil ti hi chanin tuna po congregation a englo po hi keini arun kan run englo trana kan pung trana keini deviation ti do namani kan idea hi arun pung tran khanin adang lam don chuanin ani khan helama kha zong te po kha aziak veka rules and regulation mo mi lo punga rong bol na than hem ngai lir kal khomin nia hei po tia ron na am khan ani khan ti khan khai hei kan din chan ani tin lo chuwang adoration ti hi a tool ani in a soi han keini ne pastoral letter a po hian min aziak na sa keini tan keini sister la leo adoration a tan ponin aziak to to a chuwangin adoration ti na englo chu ni keima mimal ponin mai chamha kawa thut hianin karel rupo chidang dang ka nei the khami zong ka keini ama ja na chanchu kut thi thianin rel zong lakhoma kamit hianin sacrament kha ena kha keima khovel zong atan mo conversation atan chuan kan popatan tihani intention ka aziak thavek ta kha zong kha chani kha khani ama ember chu chen single mind ti ta don in single mind kan bishop hing chu bishop Thomas Kurela Shari anya ama englo din chu ne chanin chuba ka kainin abul tana kan training license kan thi thiam bak lo ma sing sister down kan min guide khanin min shil khanin beng cheng te po hi kan oi vak lo keini tlang mi keini no pang chu kan beng cheng bi ka kan ti puat pat thil ti pian ma sing chete po sacrament altar te dam ni mai jam ha po hianin reverence dawa mo keini thil kan ti reng kan reng po hianin film khur za takin film khur takin hang zong te po kha min chi tira chu ani per main ka sha ni no in founder real root chu ko san real root tak po nia anin ka sia a chan chu hei catholic ko san big tak phei hi chu chin chian na le entir na neu hi kan nga ni catholic ko san chu chin chian na le entir na akhata ni ti hi ni thina cross chin chian na kan siama chang le kan thing thria mai cham ma kan kuna good friday te phechon bishop ani mo pui thiam ani mo cross soi moi na rong kai soi tu reng hi mai cham ma hian a bo tak nui na bokani khatiang kha
kan ti dana nia chu wang chuan in ko ran chuan mihring hi ti sa le thlarawa siam kan ni je hi a hre chiang khopa in founder point chu a hre chiang hle ni ka ringa hemi sacrament thiang hlim chi bai bu ka kan biak don po a kan kut da dan tur te thlenga kami ril ru a ron ne kha aro puin ka sia tin hemi adoration chungchang a hi nasa takin azir tir na po hi in don ka ringa hemi chungchang a hianin a ran pain course te in nei bi kem adoration chungchang big shrim hi nge nia in zir la ya khanin a course ran omlo khanin in form kem tel vik mai ti na nge course po kan nei mo tuna ka ama ka soi ang khanin aspirancy postlency te ang chen kanjira kanni kanbu te po omveka constitution kan te chanin bu pathum kan neya constitution pakha chu oma kha chu enge kan congregation hi enge akerism enge hangjong jong khain jiak veka kha bu khatane abu pani na chu directory kan ni tin thil ti tur biak ina kan valu a enge kan ti tur kan thin tan tur engkim hi bu directory kan te chu en jiak veka chan abu pathum na chan ratio kan te chu phei chu authority lampang mo stage level wise stage wise khan en jiak thaveka hangjong jong kha po kanjir final kan kalma ti da ne theology kan line engkim jiranga ya kan congregation kan training kalai kan phai hau ti do ne man ha kan jir le ve ka detail khan mo kim khani kan jir le ve ka second juniorate kan te chun lai chane chu course te po kaini level khanin min jir tira iron soilang zok boka atop lama poimo ber soilo kang in charism chungchang hi hey Paul sang in charism an neya helai kan riat lar te chu train khada chuan hey MSMHC te and oma tin so Montfort brothers te pon Montfort brothers so pe chu education ka an charism ani a kan sei to thin thowa clear to ten kan riat non le atan kan pui thiam te kan brother sister te hian in pek na zone an nei thewani Mother Teresa sister te chu mi te tang pui tura in pen nia thusil turin va so ngot chi pon ni chuang lo ha ka tiang de khan sister the point charism an ne ya chu han soi zang se thang kan charism he ka soi to ama ka soi khan I he kan founder ponin vanrama angel hawan an biak anga keini hnoi min kan biak turani ti kha kan soi engdonga apostolate kan nei veka heta healing ministry te education te chanen heten dang kha kaini chan kan poimo vaklawa kaini poimo ber chu khami ji kha zong nen kaini mai cha ma hen kan di la chu nya prepare kha hun masaber kha kanin pek na kha ne adoration Eucharistic Lord should be adored everywhere wherever we go mo kha kan charism berania khoya po omaila adoration Eucharistic la li swa chu khoya po ni se ngai na ta biak le joy moi kha aphua kha kai ni charism berchonia ming point na so elam tro Adoration of the Blessed Sacrament dia chu karil ro lo lang a oma chu hemi meditation chungchang a te po karin danin adoration kan ti hian Catholic ko shana chuan trong trai na hi chi sang kan ne ya mizo te hi chuan in verbal prayer kan ti trong ka a pathian va biak na hi kan ti na salut tu kan ni mizo hi chuan amaro chu nang niang huang chunga hian rongbol tu huang chunga hian khami lo lam makha in ti na sa ni hian a hriata
until nan liturgy of the hours te po ami pui nol pui chon kan hrela wanga amar sunang ni chon ni ti dai ti thin khalo ni ta ni khel lawa in ti tur po ania ani le meditation chung changa hian in fi rem hun in petam em khami adoration kha meditation hun nen khanin in chiar kop nge nia a san painin nei thin nge nia kha nge ni mimal kutan dami kalai ka meditation kha chu ke ni chanin community in kan naya asan darkar ke ni meditation ma in preparation kan nei ta khamin huwa khanin ke ni adoration ka kan nei masa ka verbal vocal prayer kan ta khamin huwa khanin meditation kan luta khanin darkar for example chanda ru katang kan chandaria ta thiani he kan prayer timing ber heng hetiang hananya chiti ni chanin personal prayer adoration ka kan nei ta ai ma ni khamin huwa meditation na rong kala khamin huwa vocal prayer ti hani kan nei chau tan ta kan pute kan authority min jetir khane kha ka ani thei meditation le adoration kan pol thei ma seng ke ni congregation chan asan khamin peta khatikan asan khan dar kar san mania kan pui thiam te thakhat retreat an nei chung chang kan saya nang ni choring ka nga asan pa retreat po ni lovin nang ni chu ni tin nun phung de thoin nei do ti na nia kan ti na kan soi ni kan pui thiam te thakhat retreat an nei reng hian an trong ngai lo ni kan sister te po hin nia an trong ngai lo wa kar khat retreat ani chon kar khat thung kha khata retreat tel zong bo kha anin belo thak mai ni thakhat ani phei chon in a chui thei du thoin karinga amaro chu ka tiang du to gan sister te hian an hun an mang ani an dam chung hun ni amaro chu hei tu na chol lai na ron howa ti hian nun phung pa ngai nan ron om ani maya chulai chu mi tam zo khi chuan in a hriat poi kan hre thiam phalu tuk chi lo dewani thil mak tam tak po in mu ka ringa mi hringina kanan mu maya mak te chu tiang ni lawa in thin lunga lo thleng mo ka tiang te po khatam tak adoration chung chang ani phei hi chuan in thil tam takin ton ka ring to ani le induna he kawmna I don chung changa sister Paul izom atang le he irong bon na local chho zela hian a khoi lai khange lim omiti per lai keima personal kati kain ngei to na chanin hei ni ke ni po active life kan ni da jirtira na te po kan vatela no pangte zinga te kan vatela youth zinga te po kan vatela parish te po kan vatela engkim chang chanin ke ni po machine kan ni na kan thin urna te mo kan kam tong kama te po mi hi kan va hurt feeling kan pe me thei mo soi thei ni lawa khang zong te kha keima personal a chanin hei mai cha ma kan thua kha zong kha ngai dam dil na kan ti don mi khang kha a thula kai ni chon kha kan sei chin ani me kan personal prayer adoration a chan chu atrula kai ni machine chan ni lo chanin ashan sisters adoration tina omzia omlowa mo kai ni mi public ang kan active ten tilvati dor kha kan thei tho ma se omzia omlowa kan vati pon kai ni pon ti swal na kan te kan tong chang chuanin chan kha zong ta kha ngai dam dil kha atula ei ni machine tan kan thinlunga tan kai ma thinglunga tan ponin kan ma chona ngai dam kan dil theilo mai thei ma segin he ta mai sama ka ti swalani admit kha atula kha pathian pon kai ni mi ya po mi khoi san lawanga ma se atu kai ni thinlunga tang khan ron chua kha atul em July choni thla ti muang ber ni mo
la ti muanga ba kan relationship kha ein hong le zel ta ni ko san hian in Eucharist rally so min pek ngai hlut na chang hre tura min zir tir na hi apoi mo ma chu nang ma ni po hian in big takin kan Christian kovela hian in soi tam deuh po thain ka sia ani na taka chang ko san mi te po hian in hei hi kan hlu tok lo deuh nia riat na hi om deuh mo tin ni china kan lo ti na kan lo soi ang deuin hei ko san mi ni si Eucharist le hetiang ko san ina aro hlu tak tak ngai ven lem lo ko san mi nia in chal si hetiang hi tam tak kan oma chung chu nang ma ni kal tlang po hian ma son na kan nei thei ka be se ni an zona nu nga tan hey sister inia rongbol tu hemi congregation kan ti tam tak an zawai na niang chu heng te hian in thutiam pathum in nei veka re thei na thiang hlim na le thu oi na hi in tiam veka ni tira kan diocese pui thiam te po in an tiam ve chi lo tak na a pui thiam an ni na a khan in a phuar vek tho ani chumi zom chung changa chuanin har sat na enge I to len ber thu oi na chung changa ani mo hei rong bol tu in ni mi ring in ni na kha bo big si lo a kalai gar enge har sat na to len de lek te han soi te keima personal lin ka sei chuanin thu oi na hi har sa ka ti bera ka ti na chan chu hei in chunga chan nu le pan kan du lo chan han trong kam den kan chak chwa ka ma seng he la ma kai ni chuanin sister kan ni na chuanin thu oi na hi chu alo sang le a value kha khata khanin khatianga te po khanin in rem lo na po ani thina ke ni sister zinga te po kan sister kan nun na chuak to ka ni na ni lo ma tian ka en shim hianin ke po ani tawa ka sister pui ho te po ni thawa thu oi na hi har sa kan tia halai kan pi ho kan en thlak chuanin kan zero top ka ti thei ti chu ani chu authority kan pi ho in hei hi ni ro se hei hi ti don nya atin ole antering do khan thata khani ke ni chane kan hel de kan thina kha nya thu oi na chu thu oi na ti chan ril ru chunga hianin lom taka mo thin lung ril lom taka hei hi ka ti tur ani tia ti kha har sa kan ti tu lai kai ni generation a chan ti do na mane chuanin keima personal life a po ka ton outside ni lawen ka thinlung re keima kawat tho na te po ka ton har sat na hi chu hei hi nia chang chuanin riselo na chang te po uma chang chuanin mi ne ka tho pui te nen in rem lo na chang te po ma khatiang zong a te po khanin van hwai hunga thil ti kha har sa kha zong te kha ke ni adoration tan chuanin kha zong kha minga chan adoration ne ma saying practical life ke ni personal life a chan har se ma hi ming chuan adoration ma saying personal life a chan ti tak chanin har sa ne ma saying keima thilung personal thianin kum som pani te kalau tlinga kan ngai to hianin har san na hi karin keima experience a chanin pathian yani kongmin hon sakna ni ti kain se thiam zuala chanin thu oi nai wang hianin har sat na kha katonga khami har sat na khan pathian yani malmin soma kongmin hon sakna ni ti hi chu ka se thiam har sat na tangin pathian I nei thei ka nei thei zo ka nei zuala kha khan ne
ka experience chuanin chang chuanin kan na tho na te po ton tur hi a ka har sangoi ngoya ti tur ka sha lo po hianin mai chama ka wa kala ka dil po hianin chang chuanin engma inspiration ka dong lo ma sengin pathian thil ti chu amak em a mu manga te po hianin ka sha lo te po hi min mu thina hai hi ka experience na thu oi na ai thlau dan cha ma ni thin lung le kan pek chuan chỉ cần lâu ngày tuổi thèn phạc ngày lâu thì là nè thôi hẳn tí po hiền nè lom lâu đấy wa thu bек zoom hiểu om về thâu à thôi chỉ cần nè thâu mày à cái không may rồi chứ nè mi na cần ngày đàn nè vắt lâu lệ cần bom zong nè vắt lem lâu à hậu tu tên à rồi anh rể là thìn lung ta có hẳn bom thị nè lại à kha nang ni chu in ko na don khan ni tlat maya khalai khan ni har sa tu ra ka rin thin chu mo ama ro chu ni e pathian zara i in trong trai tam zara te e pathian in khatiang tur khan in mala som chun zom zel chewanga in nun chu a hau sabik don mange ka ti thina ni a har sa ang kan han ti viau thin tak na sister nun te hetiang pui thiam nun te heng ho te hi ani nat taka chuanin khovel la ka tanga in lakshan na shimam me po hi e thinlung thamuan na tak hi e in nei tamjok hian ka ring thira ni ekpo ni sela hey sister Gabriella Lalhmangaihi ania ani hi kan soito angin an congregation ming hi Sisters of Adoration of the Blessed Sacrament ti ani a e ami zo tong tak chuanin e malsom sacrament ma trong trai thin le malsom sacrament betu Paul tina ani de ber mai ni aom je chu sister trong trai call sister te ani vena hun tha tak min pe kan lo ma e in na tho zel tu ra po pathian in malsom zel che sela nang ma ni Paul hi e lo thang lian zel se e trong trai e tam tur sister Paul in ni na anga te po chumi zona po chon du sakna kanan hlan chewa nang po inu leipa ikal sani chung tele nang marong bol na po pathian in mal som zel se kan du sak che ani nya ka lo me eng i in hetian min kompuya min bin ko bi ka chanin e keima hemis aming pum chu ka hello ma sen sakom channel ma e min share ta min ko pui hi kalom ma e keima congregation shat na ponya chanin e sakom zong te po e lom thu ka saye and ma lom oma chanin e chu chun